Memo kwaba do Badwan TV Badwan health tips so na watching mu nkomo skin care enkwada no ye hwe wo skin no asu yie me de asede ma endpoint for your party clinic na daroma na yete adwam ede nkomo ati sei ebro say ya we bia wo so a ye mumra endpoint for your party clinic wo de afre no mpo na susu wasem no nkomo no ho kire no o mrani adaje de mu bia e wo 0244867068 0244867068 na we bia how adwen afre no nemum ni free scanning prostate no ogusu anso ye merofo fa ho hyem e ma no so saa ya wa ya hwa wodi no se bibia kama infections how adwen a e no so kọ na kọ ya o check ya ma free na ese scan no ni ade the number am de ama on many doctor heal that boy wo gusu te ha aye di nkomo skin care dogeden so yo makwaba eno ade ne ye nwie adawo ma ye nto so na ye hwe etire no timpacho ye nto so okay na ye hwe etire na ye ka se akola ni ti no se wo hohoro mu wo de nkuto ana nku a wasa odi ye mu no wo de sremu a eno anu no se wo bebo a na wabo nanso se wo bebo a enwo se wo chichire no dindin na afi echinwe no bia tutu enswanso abesisi nchen ubehu na ebi mu anya infection any ade ewo mu na hair care no nso so no ade baako ana condition baako etumi ha nkola no bi fungal infections to say kakarere enti no say kakarere no ringworm ubehu se bia na ato akola ni tim nkola ni bi de otumi hu se aye ni tim ni bebre ntu yi omo nwunu kwa de ohun na uyi ni tiri hu ala hu se aye white bebre enti no so no yare a yen high pa because ni treating no eche enti normally no ni ayebeka say ye wo edru a ye de ma but edru no ye be lab ni ade so akola na was so edru was akola no fa edru no for be 6 weeks ansana ne ho aton obenum wonanum because wo de ebia sa wo kasa wo de shampoo nko a ya enya ade a ebekọ se kompo a ebesan aba enti no was so fa edru no wonanum be 6 weeks no ya na ye behwe enti momo ode ana monfo moma ayaresabia na yenhwe afa se bia wo hu se wo ba no ne chinwi ne tutu ana bibi how efa ne chinwi ne ho a ma ye hu eto da bi nso so a wo be hu se akola no ebia na ne chinwi color no aye brown obeka se oh me ba ne de sa na ne chinwi tene ade empempi no kom ana malnutrition enema inkola no omuchinwi no color no esesa ebeye bia brown no na bia na aye kelly unze ye kelly nzo bia na obi pese oh aye fani ade but malnutrition ana ekomo a edi akola no enti na ema science no eba omuchin enti ne nyina no momomodin na momfo momra yaresabia enti no se bia umusa obano ni chiwi no kala no asesa anase etutu anase yare bia ba betom ti se kakarere na bomodia na fa ne bra ayaresabia na yenhwe no na yemua se yaduane no hia ye be chreche aduane se ne obedidi ni ade se yedro no hia ye behwe na ye di ama no na ya monitor kosi se ne ho ebeto no se echiwi no ekanipadua no ni beauty ne ho ena sa wo maintain ni yie nso so a eboa se bi edwe mpo de sesia no ade a enhyada eni honom enti no but some places no nkofo ni bi da ho wo edwe enti ni nyina wo de ba ya resabia ye behwe ama na akola no ne ho ato no eba no nkola ne ti ye nso so a ye be prefer se wo be keep akola no ne natural hair chance obeye no chemicals and now the permin cream be fefa mu no esan say permin cream no ebia akola ni ti ase be ye kro chemicals ni bi ba be ko ni mu ni ade na da chains nso a ebetumi di abra akola ni nti no ye be prefer say obeye no natural hair rather than or the permin creams and now chemicals no ebeye mu okay. Oh, nti bayana parent no ye wo the entire idea pese ye ma no colors necessary like almost skin no in color skin no
parents no send your mo pen on near dear ne dear make us say a big problem and a asema a high nyina but near tier so ne say what we say Ghana Africa in the industry no send me a man for your money man say obi e nipa kokko a akwakoye to say nipa pe chen onipa oye tuntum wo de wo nam kromo hwe billboard so a hwe nipa tuntum dodo na hwe nipa kokko dodo enti no eye problem a ye nyina ye create enti na ya ade a e wo say ye nyina ye hwe ho asem ka esan say wo color de and try match wo ye nipa obi ani ho a ne ho ye time eno ane say wo bedi wo ho ni ahwe wo ho yie akipi wo ho kama nemom e wo say ye nyina ye boa na sa perception no e free ho equal opportunities ana say bia say ye hwehwe obi aye bibia me enka say ye kwa hwehwe chinchini achi ye kwa kope nipa kokko say opportunity e bia ye ba say modeling miss dear mema ye nya ye ho say chinchini a onipa no no ye kokko no e na ne ho ye fe say ye billboard a mema ye nya ye adwen say ye kwa kope nipa kokko chinchini achi esan say tuntum no ye finding ways na ye project here obia be accepting a color inti ye na ye create a problem no I may be more feeling a bit inferior because of almost skin color almost say almost a sano that I say the doctor boy near AD enkomo chire nyame Adom aka ye ho ye beto aye enkomo iso e was skin care ye your mofra no FM endpoint homeopathic clinic na Daroma adepache ye ne ye won kwa ye de hia